السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربي كنيا قلني هاجو يرو أما جرخنا ربي سبحانه وتعالى نولافسي من ربي خيستي واي أمنتي واو ديل لالتي سرتي شرا أسي ولد دفوخنا ربي نكون بغلتهم فنا الحمد لله. وبليان كينيا ورا حالا خنا نومي جيساني تتافي رغداني اكا غيانا را خنتو تتافي غدان هند خيسن رب جزاء سنيا غفلو جيچا جولتا خينيا درغغوتا كيرو خنا ولين واي خيري دا ان شاء الله تعالى هم يرون تنيا جيسوتي وانت كتك ولياده تشيسوف جباتا غدا الحمد لله واني هاسوني اما انغا تيلي توجه هاسوينو امانتين اسلاما واي درغغوتا الالچسي دامسي سين قبدو مالك فكاتو لالو فينا ان شاء الله تعالى غرة درا قلبنا كنا وججراتن اسمانو اسني افيرا حديثني هاسوني درغغوني امتو خيست ummata tokkoof ummatuma abbaa fedheetiif ummatuma tokko ka guddina barbaadeef ummatuma tokko ka jireenya barbaade ummatuma tokko ka sagantaa takka itti fufuu barbaade hundaaf dargaggeessi murteessaadha. Lafee duydaati jaaniini namni lafeen duydaa isaa fayyaa qabdu akka gaarii sossoo'uu danda'a. Namni lafeen duyda isaa cabxe immoo yoo fayyaa dhabdee sossoo'uu danda'u jechuudha. Dargaggeessi hawaasa tokko hokkolee jechuun hawaasni tokko hokkolee jechuudha. Dargaggoonni hawaasa tokko milkaa'ee jechuun hawaasni sun milkaa'ee jechuudha. Namni guddina ummata tokko laaluu fedhe ummanni kun ar'alleef yeroodhaaf haa milkaa'ullee baatu yeroo kanaaf akkaataa jiru hunda keessattillee dadhabaa haa ta'u yoonii fi dargaggoonni isaa waan guddinaa waan ulfinaa waan fuulduraa abdii qabaate ummanni sun numa ka'aa jedhan hanga fedhellee ta'u. ummanni tokko hamma fedhellee haa guddatu hamma fedhellee ji'a jala haa jiraatu yoo dargaggoonni isaa waan irraa gadii yaaduu eegale guyyaa tokko jarri sun kufumaaf ta'aa jedhan bakka hamma fedhellee fagoo jiraatu. Idan hawaasa tokko keessatti qaamni akkanaa ka dargaggoo kun hawaasa tokkoof milkaa'insi jara kanaa milkaa'insa hawaasa tokkooti. Fashalli ilmaan kanaa dargaggoota kanaa fashala abboota hawaasaati jechuudha. Gizuma hundaa'u akkana jedhaniin. Gizuma hundaa'u zamanuma dabree fi zamanuma ganaa dhufu hunda keessatti dargaggoonni akkana turan ummata tokkoof lafee duydaa tahanii warra isaan ummata san utubu tahanii waan ummanni sun itti haajamu yeroo saniif yeroo dabartees haa ta'u ganallee yeroo dhuftu keessatti waan bareedduu abboota irraa dhaalanii ilmaanitti dabarsanii diin hawaasa tokkollee akkuma amantittillee diin qooda guddaadhaan qabanii warri tattaaffii irra godhaa turan dargaggoodha ture. Akka islaamummaatti illee yoo fudhanne as deemnee amantiin islaamaa kan ittiin gargaaramte amantiin islaamaa kan ittiin lafa gad dhaabbachuu dandeesse sababaa dargaggoota kanaati jechuudha. Siiraa keessatti nabiin keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasarani ashabaabu hiina khadhalani ashuyuukh dargaggootaan na gargaaree dargagootaan na tindhisee yeroo manguddoon na xiqqeessite keetii jedhan nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam yeroo manguddoonni na xiqqeessan yoo manguddoonni na dura dhaabbatan keetii dargaggoonni na gargaaree jee jechuutu siiraa keessa jira duuba. Gaafa dura nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam amantii fajriin islaamaa bariisan islaamaa gaafa biyya makkaatiin dura dhalatte san bariisan islaamaa baate san namni daddaffitti waan san qeebale keessa tokko dargaggo Aliyyuu ibn Abi Xaalib faajaniin nama dargaggeessaa ture duuba. Khadiija Zeydi Aliyyuu ibn Abi Xaalib Abi Bakr Siddiq jarri kuni akka jaarsa biyyatti akka dubartitti akka dargaggoota biyyatti yoo laalle jaarsa biyyaa naggaadee cimaa ture abbaan Bakrii duuba. Khadiijaan nama hawaasa san keessatti osoo nabiin isiin fuudhin dura alayhi salaatu wassalaam durattuu hawaasa san keessatti beekamtii qabu nama hujii hojjetu nama naggadu turte
afaan dirre dhawaa yoo beeytan sharshaarii jedhaniini adeeroo kiyyaa beeka sharshaarii turte jechuun nama maasha Allah maallaqa dalagu jechuu ta'e duuba warra kanaatu islaamummaa dhoggo dura dhuftu abbaan bakrii jaarsi biyyaa naggaadeen biyyaa dhagayamaa haqabu sun amanee khadiija zaydi jedhanii nabii keenya guddifate alayhi salaatu wassalaam manuma nabii keessa nama guddate Ali ibn Abi Talib jara kana khamtu dura islaama wejanii adda baasuu dadhaban ulamaa'iin duuba warri seenaa katabudu jara afran amma lakkoynu kana khamtu dura islaama wee khadiija damo Abi Bakri dura islaama wee Abi Bakri mo Ali dura islaama wee jarri khuni dargaggeessaa keessa jira manguddoo jira dubartii jira zaydin kuni warra yeroo saniif gabroota jedhanii dur namni akkuma namni adiin kun nama bitaa ture ni beeytaami akkuma kanatti haalli kuni ijoollee san namatti godhe dhiifama akkanaan amna wajji deemuu dandeenyu gabroota jedhanii warri dur namni wallaalan wal bitee wal gurguree namni biyya kana biyya dhihaatan hunda guute namni gurraachi duuba gurguramee kunis duuba ani magaalaa itti gurguraa turan arge osoon deemuu magaalaa gurraachi itti gurguran tahaawiltiin bira dhaabbatu jaldaaba akka jaldaaba loonii dallawatti ijaaramee jira waan wayyaa bakka san hin balleeysine osoon deemuu irra dhaabbadhe duuba yeroo san keessatti zaydin kun akkas ture khadiijaatu magaalaa makkaatii adeerran siidhaa gabroota jedhanii ijoollee dargaggootaa hedduu magaalaa fidan adeerran saniif walitti qabanii fidanii khootoo keessaa filadhu ijoollee sana keessaa tokko fudhadhu jedhaniini zaydii kana fudhatte isiin duuba hoggaa nabii heerumte zaydii kana nabii kennite sallallahu alaihi wasallam kennaa kenniteef nabiin bilisoomse ilma godhate ilma moggaasuu waan jenni beeytaniimi moggaase nabiin sallallahu alaihi wasallam zaydii muhammad jedhamee beekamaa ture mana nabii keessa gala alaihi salaatu wassalaam booda zamanni hoggaa ture nabiin nabiyyii ta'e firri isaa barbaada dhufe duuba odeeyfatanii mucaan keessa makka jiraa dhaganii firri dhufan adeerran abbaan dhufanii as ta'an mucaa keenya kanaatu keenya kanaaf dhufne muhammad janiini keeysani mucaan maarree akkatti isinittiin kennu wajji gatteenyaa yoo mucaan na filate isinittiin kennu yoo isin filate fudhatanii deemtan jeen nabiin sallallahu alaihi wasallam ta'anii wajji yaa zaydi jeen nabiin sallallahu alaihi wasallam kuni abbaa keeti kuni adeera keeti yoo isaanii wajji deemuu filatte wajji deemuu dandeessa yoo ana bira taa'uu filatte ana bira taa'uu dandeessa jeen allakki si filadhee jee maal jedhan abboonni yaa zayd ataktaaru lcubudiyya yaa ilma keenya maaluma taate mucaa gabrummaadha filattaa walabummarra gabrummaa filattaa mucaa jedhaniini lakki namticha kana biratti waa arge hanga waan san argut isa biraan deemu jedhu nabi baana sallallahu alaihi wasallam wahim bakka kanatti arge hangan xumura waan sanii argu alisa biraan deemu jedhe dargaggeessa ture jarri hunduba jalqaba islaamummaa miila lafa keeysu san namni wajji dhaabbate dargaggeessa ture miila xiqqaa kan aliyyii fi zaydi kana ture tanaaf warri kun waan maatii nabii ta'eef khadiijaanis warra isaati zaydi kun ilma nabii moggaase aliyyi kun immoo ilma nabiin guddise adeera sarraa fudhatee mana nabii jiraachaa ture khamtu dura islaamaween dhibee booda dubbii tana mataa adda qabna jedhanii aboo akka nama guddaa yoo laalle akka manguddoota Abii Bakri dura islaamawe akka dargaggootatti aliyyi akka dubartitti khadiijaa jedhaniini mataa adda qaban jarri kun namarra wal fakkaate khamtu dura islaamaween izan fajrii islaamaa san irraahi amantii abbootaa qofaami duuba amantii haawwaniitiimi amantii dullootaatiimi amantiin teenya amantii nama dulloomeetiimi abadan duuba amantii abbootaatiis ta ilmaanitis ta dargaggootaatiis duuba guyyuma dura lafa gabbuuturra akka dhufte duuba hanga qiyaamat dhaabbatutti illee amni siidhaa kana duuba irra guddaan nama diin kana hordofu dargaggoota biyya abbaa feetee masgida seenii ilaali eenyuturra hedduu namni ol salaatu masgida keessatti biyya dhihaan beekanii biyya biroo deemi ilaali afrikas haa ta'u biyyuma abbaa fedheetu namni masgida kana keessaa mul'atu manguddoo masgida keessa ni lakkaawamte yoo jenna bakka manguddoon itti wali qabamtu bakka baqataatiin arga osoo deddeemuu hangandallee maqaan himuutu manguddoo kunis abbaa fidee kunis haadha fidee bakka manguddoon saffii sadii itti dhaabbattu takkaa rabbi biiteenyi tana agarsiiftu biyya baqataatti argetu eenyu abbaan amantii tanaa jalqaba kanarraa duydi amantiidha lafee duyda amantiidhaaf warri tahee
dargaggoota kana ture jechuudha. Izan dargaggoota irraa amantiin islaamaa ilaalchi isiin qabdu xiyyeeffannaa maal fakkaatti quraanni akkamitti ilaala waan irraa haasawu ni qaba yoo waa'ee kana ilaalchisee quraanni maal jedhe nabiin keenya Muhammad maal jedhe alayhi salaatu wassalaam dhaamsi immoo inni dargaggoota biraa qabu maal fakkaata waan jiru hamma yeroo nu geessu wajjilaalla yoo rabbi fedhe insha Allahu ta'ala zamanni kuni irra qaalii zamanaati dargaggummaan tun duuba wani namni eega guddate yaadatu wani namni eega dulloome yaadatu waa yeroo kanaati duuba yeroon tun dargaggootaaf yeroo haarawa yeroo humna qaban khari'an dhaqqaban khadheeysan bahan akka jaansan yeroo dargaggeessi humna qabu jechuudha humni tuni kennaa rabbiiti yeroon tun darajaan tun daa'imummarraa ol dhufne nutiin kun amma ijoollee akka horiituu tanaa gad gaafa haati tante labbasi qabatturraa kaafteeti darajaatan ati dargaggeessan uumamne beek dargaggeessan dhalatte laa dargaggeessummaan hin uumamne ati ni dargaggoomte malee duuba akkuma dargaggoomte funyu qurqurii dulloomte ammas jaalatteen dargaggoomne duuba jaalatteetis hin dulloomtu ammas duuba amri rabbii keenyaati subhaanahu wa ta'ala abadan guyyaa tokko bakka dullumaa dhufta guyyaa dullumsan maal yaadattani beeyta waa yeroo dargaggummaa kana yaadatta duuba yoo yeroon tun yeroo bocolaan dabarte umrii tee bocola kana yaadatta duuba yoo yeroon tun yeroo faaruun dabre taate umrii tee faaruu tana yaadatta duuba yeroon yeroo hedduu yaachisaati dargaggummaan sibiila gama lamaan qaraati janiini yeroon dargaggummaa tun sibiila asiinis qara qabu jechuu haruma abbaan rigetti mura duuba yoo diini ittiin deebine yoo rabbi ittiin deebine yoo quraana ittiin deebine yoo ibaada ittiin deebine maasha Allah muriinsa inni muru muriinsa guyyaa qiyaamaa caayaa arshii jala taa'u namni tokko arshii rabbi jala caayaa san jala taa'u guyyaa gaaddisni tokko jedhe gaaddisa rabbii malee guyyaa aduun sammuu namatti hammana hanga qubaa kana gad dhihaatu aduun amma agarrutuun digriin oowwasiidha abadan abbaan fedhe safaruu kan dandeenye duuba akkama digrii qabbanaa himnu digrii oowwaa himnu kanaami duuba abbummaan fedhe hammam takka digrii oowwaa abbaan fedhe himuu kan dandeenye hammana takka mataa nama dhihaatu sammuun nama kanaa hundi asiin banamtee akka okkoteen danfisutti akkasiin danfiti jaan duuba yeroo san keessa namni rakkoo san quban qabne hagaaddisa arshii jala taa'u dargaggeessa ibadaa rabbi irra guddate je nabiin keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama torba lakkaawee torban san keessaa tokko nama dardara ha ibadaa irra guddate je maaliif akkana arkachuu danda'e waan amma naga'u dilli ulamaayii kuma arkachuu dhabe hoo dilli manguddoo kuma arkachuu dhabe hoo maaliif mucaa kun arkachuu danda'e yeroo inni sabbaree dabarsitanaatu yeroo jabduudha duuba yeroo dargaggeessi kun ibadaa irra dabarsitanaatu yeroo addaa hamtuu ta'a wanni hundi gara adda addaa nama buutu yeroo san ciniinnatee sabbaree ibadaa rabbi irra dabarsee yerootu yeroo jabdu yeroon inni dabre duuba fatanaa inni bira dabree fatanaa jabduu ta'e badhaasa guddaa san rabbi biraa fuudhu oduu jannatan seeniin caayaa arshii jala taa'e jechuu duuba idan yeroon tun yoo kara bareedan dabarte akkana mudate Abdullah ibn Abbas akkiju radiyallahu anhu wa ardaa maa ba'atha Allahu nabiyyan nabiyyoota rabbiin erge waan erge tokkollee illaa shaabban je dargaggeessa ergee jaan nabiyyoota amata 40 haa jennu hedduu anbiyaan ka ergamu amata 40tti jaan dargaggummaan dur hawaasni beeku tanuti beeynu gaafa namni mana 40 seene duuba namni sanii gadi garuma ijoolleen lakkaawama duuba namni yeroon bilchaatee dargaggummaa itti guutu amata 40 jaan anbiyaa rabbiin erge hunda rabbiin subhaanahu wa ta'ala dargaggeessa ergee jaa Abdullah ibn Abbas sahabaan kun radiyallahu anhu warda maali ragaan kana يوجتن وقال قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قرآن يكنا جادوبا قرآن وايدر كجيسار هاسوا دوبا خنوما هواسا بل إن أنما هاسوا وايدر كجيسارات يفناك أبادو سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم مالتو غافا زمن نبي إبراهيم إرقمي وياتوكو تابوني سانيج إرامي taabonni hawaasanii duraa ciramee caccabee dhume ummanni hoggaa ori'anii dhufan maaltu akkana dalagee waan keenya kanatti maaltu akkana dalagee jedhanii hawaasni haasawan maal jedhamni galiin hawaasa keessa sami'naa fatan
يذكرهم درجيستو كو دغيني خاوا وان كينيا خنا عربسو لا لما فتن جنين درجيست جنين درجيستو كو دغيني خوان كينيا خنا عربسو إبراهيم خجأمو مجا إبرو جنين درجيس إبرو جأمو إساتو وان كان عربسا أولا إسا ملي أبان كبدو جاندو جارستو كوي يجرخون خفنيستو كوي جني جارسان جني فتن جني فتا جيچون كن بيخي نما أمدورا أفكروتنا ملي همان باسين جنيني درجيسا وانتا نقول لك أجلو جيچون إذن أنبيان عمرين إساني أكنا تريجان نبي زكريا يحيى بن زكريا يقاد بط ربين كن وآتيناه الحكمة سبيا دائم ماني هيما في بكم سخنين نفجي ربين كن سبحانه وتعالى درجة جيس جي إن لاففني أمانة برخاي ربين سبحانه وتعالى قراني درجة قوتا تولانيك أجيلا خربي في بلان خاجج ربي كيبلان سينان إسان قلميسيتي هدو قراني مقاساني خاصاتوري خانو تيارت هدامو قمنو هدانو دين هدانو أمانتي هدانو چنن قمني تنسوسوني تشكين قمني gize hunda wanni achi deebine hidhannoo san kaafnuuf duniyaa tanarratti namni nuti itti hidhannuutu jara san malee hin jirre duuba namni biroo hundi hir'ina qaba duuba haa tolinallee qabaatu haa gaaromminallee qabaatu haa ibaadallee qabaatu hir'ina qaba duuba warri jiruun isaanii hir'ina hin qabne warri jiruun isaanii dogoggora hin qabne ambiyoota rabbii sani alayhimu salaatu wassalaam warri rabbiin itti hidhamaa nun jees isaan sani duuba nabi ibraahim alayhi salaatu wassalaam rabbiin hoggaa quraana keessatti haasawu nama tokko ka dargaggeessaaf fakkii ta'e rabbitti amanuu keessatti xiinxalaa amantii dogoggoraa fi jallina ofirraa qaceelluu fi jallina ofirraa hubachuudhaaf nama akka gaariitti diini xiyyeeffannaa kenne akkanumatti diin jechuun raabsii mana namaa dhuftuumi akkuma jiruu duniyaa leeccalloytu waan kana leeccallaa'uu qabna duuba akkuma duniyaa barbaadnu barbaaduu qabna duuba akkuma fedhiin duniyaa nu keessa jirtu fedhuu qabna waan hin jaalatin arkachuun nama dhiba beekaa ijoollee teenya waan hin jaalatin tokko irraa milkaa'uun si dhiba duuba waan hin jaalasiin qabne jabeeffachuun si dhiba duuba izan qooda hamma tokko jiruu teenyarraa akkuma jiruu duniyaa irratti laffaanu jaalalti diin jiraachuu qabdi isa kana argatuudhaaf hawwiin jiraachuu qaba ka argatte jabeeffachuudhaaf ammoo tattaaffiin jiraachuudha qaba غافا خنا غافني دين ايغمو قبو وني ربي سبحانه وتعالى نبي ابراهيم فكينو قد وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين ربي سبحانه وتعالى ابراهيم كنا نبي ربي خبجما يروتك حواسف طلعولي ربي النبي إسا قدي أمتها فلفئي نمني أمتها فلفئي زمن نساء ديرتولين إرام فتمدو نمني متى ساتي فلفئي يرو قبابتي إرام فتم دنياتنا قبا أشاران قبو أشاران سايسا وجي خد تجيشورا نمني حواسا خنرات قاتوس وحاقبو هنقومهم نسد حواسا قبا أشارا قبو تتافي حواسا وجي قد إيه قبو دين الرا أشارا قبو إني دنيا الرا ديم اللي حاسون سان ديمو دوبا بكي ساسون بانو مجرتي فما بكت عليهم السماء والأرض ربي سبحانه وتعالى أمة فرعون قافا هلاك واسمي دچين الرتم بونيجي مال جتوتي معنان كل بيتا أچرتي مال جان نمني مسلماتك خمسجيد الصلاة خصفي تنرن أبتي سجود قويا إني دنيا تنرى ديمي سفين إني رادة بمتوني بوچيف جان بكتون دوبا بكتي إني صلاة تون منا قفا بويا فين دوبا منامي ورا منا قفا ميدو يادنو قبدي بكتون نما خلاف دوبا سلفين إني إرتي صلاة توري نمتي جخلاف بوچي جان دوبا أشارا قبا جيش نمتي جخلا سرا أشارا قبا نما كمي نمنخون نما من نخون إسا بيخو جيشون نما من نخون إسا بين من نخون من يما خيتي نخون نمني إسا بين خسارة لافتون سين يكا إسلام أمتي دوبا من نخون سبيخو قبا دوبا من نخون سبارو قبا دوبا من خنا أوصو نمني بأتي سنفنة ميلا خيتين ديمي رفو قبدا دوبا قيام بأتني نما في دنو رفوف تا أوصو نمني بأتي سنفنة
ati mana kana dhufu qabda osoo namni qaama sirraa dhiine rabbi fecha dhiqatu qabda odoo namni wuduu asii hin goone rabbi jecha wuduu achuu qabda guyyaa namni wuduu asii godhuu dhufa guyyaa ati duute wuduu asii godhanii qaama sii dhiqanii huccuu adii sii uwwisanii mana ati takkaa hulaa isaa karaa ba'uun hin beekne kana fidanii irra salaataa jedhan namni islaama ta'e tokko janaazan isaa booda eessarraa baya nama muslimaa janaazan isaa booda eessarraa bayaan siin jee mana kanarraa baya bakki inni booda irraa ba'u asin mana irraa baasanii irra salaataa jedhanii mana kana fidanii san booda karaa awwaalchaa deemaniin dargaggoota akkanaa kana dargaggoota diini fakkasit dhaabbate wakadhalika nurii ibraahiima malakuuta السماوات والأرض وليكون من الموقنين آيات أدى أغرسيفني هو إني كأجلو برباد تولينا برباد تولا برباد كأجلو برباد كما ربي ساد يات ربين أنغوتين يوان سميدتشي كمنو آيات أغرسيفني جي ربين هلا بروباني ربين سبحانه وتعالى هلا هم تراج أفيدوبا مفتاحني فرتون هرك ربي خنجاجر سبحانه وتعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم كاج ربين كني سبحانه وتعالى يا قبروتنكي اسن دينو جلت هودا نما نكاجيل چمالي كاجيلو نر بربادا اسن كاجيل چاجدو نخدت دا اسن كاجيل چاجدو بربادو قبنا جيچو تيدو جالچو قبنا بربادو دا قبنا هوغا بربان نو نبي خن ابراهيم را ارغمه رب سبحانه وتعالى هلا خيري بنيف هلا كاجيلو بنيف هلا اسلام ما بنيف وفي نبي يقول رب سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا جي رب سبحانه وتعالى أمة نما ربي يقول أمة جي من نمتك نمتك مكا أمة جيتون حواسة خا يروتك جراتي حالة رجعات أمة جنين نمتك أمة جيتون مالف في بيتا وان أمة سلاباتو قبو إني قفتي باتي جان أتي أرى أمة جمتي يا ممودن ديس يا ربي ستول شدو وان هواسني أتي وجه قبضتكم تكم بأني بعتيد أبتي خباتي وان هواس خناك خيسمات خبات أنت بعتيد وان نبي برو يوسي دلقو أرق نمنكم مال دلقاجر جير عجائبو بعتيد يمتين خباتي أمة تاتي جيشتو دچين تربيت سمين تربيت بكفيت جرات ربي سي أرقا حالات خيس جرتو أرقا أكاتا رجرتو أرقا وانا تقول أجرتو أرقا ربي كينيا سبحانه وتعالى قالت سيقل شوداف واني ربي رتلوخة جرو درقوت ربي فتولي ربي سبحانه وتعالى نبي إبراهيم نو أغرسيس ربي تأمني خراها مرة قل قلاوي وانا بون نساء درار ربي أكيد قبروا الرئيس قم ربي ديبيه ربي سبحانه وتعالى هلا خيري لا إسابني نما خلال اللدى يو هلا ملكي فيتني خرابهما يو فيتن نما خلال اللدى جيت ربي سبحانه وتعالى قرآن خيسنو فكيل لماني خربي سبحانه وتعالى قرآن خيتي فكي قولي خيساو درقوتاف نبينا يوسف جانيني نبي يوسف عليه السلام وصو نبيين تيندرا جرس النبيوت ربيتي إساو ور ربين قول إيفي ور ربين قول إيفي نتي أكمي والقطة أنا نمني قلبين سايت تاساس تجراتشو نمالدوبا أكنامي يرو نبي يوسف الرهاس وخون يرو إني نبييتي يرو إني درقاقيس أكنوا درقاقيس أكخي خيتي دوبا توليني ربين نما تولجو أنبياء كفرتين قبابني خنا ربي أنبياء كفرتين قبابني خنا ربي نما خجيلي نما يا قبري يا عبد إنك ما دعوتني ورجوتني أخرج ربي سبحانه وتعالى وأنا أتي أنا ما خجيلتين أبدا سواف أرى ما يا قبري تخيا جدو أبدا وما تخجيل لن تجرات فكي لما ربي نبي يوسف قد جان عليه الصلاة والسلام يرون نبي يوسف مال فكينا ما تودن دي نما حال اسمه دتر السبري قبرة يقول قرمي ni obse man cubbun hawasasa mal janin irad lagamte hinafa ilman adirni ni beitame ilman adirni rabbi walitin kasin duba ilman adirni namni rahmata walingone dunya ranjiru be di beita biyati biyatani namni hamayo walike khaka ilman adirni jiru duba biyatin isan namota badda gamuji qala alta khawalole man hidata au fi khaji yuzun dil madirni timancha wal diredu ركو المادرين يدوهم تردوا لولي فرايو ربنا باتين فرين يدوها ما تريدوا ريبا ما هجوجا لميتو اسمو داتيدو نبي يوسف سن أبوليين جيتو لميوميتو أبوليين دالوتا جانيني هنا فاجرو جانيني أبان كينيا مجاتكا خنور رجالتا
ijoollee nama 11 isa malee isa wajji 12 nabi Yaaqub qaba duuba mucaan namni ree ijoollee tamarra xiqqoo jaalata ilmoon bar deemtee jaalalti ilmoo booda isa galti beeytaati ilmoo booda irra galti namni ijoollee irraa guddoo fi xiqqaa walqixa jaalata qalbii isaatu walqixa rahmatan gootu jaalalti nama ol deemtu booda isa irra galti quxisuu fi rabbi namatti hin fidini jaartii xiqqoo irra galti sangaa wakko biyya teenya jiran haasawan asitti haasawan manguddoon turis booda akka nu dhageessee gurra babaafne deemee booda mucaan jabeessan keenyutu beeyta mucaan jabeessan baadiyya ka jaartii xiqqoo inni kun illeen ilma jaartii xiqqoo ture namtichi sun immoo nabiyyii rabbiiti nabiyyii rabbii sun ilmaan addan qoonne immoo mucaa kana jaalata irratu obboleeyyan maal mariyatan aboo osuma namni dila kana taanee jirru dhiira dila kana taanee osoo jirru abbaan keenya kun mucaa xiqqaa kana nurra jaalatuun maalirraa dhufuu danda'e wanni kun numa deddeebiti hamma mucaa kana dhabamsiisuu yaadaniti duuba histiin hamtuu beekuu gachii kaate walli hasadina hadara walaa taxaasaduu walaa tadaabaruu walaa taqaaxacuu وكونوا عباد الله إخوانا كرجي نبي كنيا عليه الصلاة والسلام ولن وانينا جد هريان وانيون أبدو أولان وانيون أبو قرم خيس تاجراتو ماله والحسدون هذا من الباسود أبو ملك قال لتينو ما جرتيتو هستي ولا لتين دلقنا ولن مرينا ديدا ولتي كران قالنا وان نما أدجر ولتين دلقنا ولن مرينا هو كجي أمبر مرينسي نماتي في مرينسي وانبرو عبلي مراني بر خنما لي مراني بيتا هجي فكتو جيتشا فكتا إلا الجا فكتا خناتو خنما جيرو يو إلا الجا فكتا قبات نمر راقزي هندا نمي سرا مرما فرا يا ربي شري ساجانو باسي يا دوبا اندن نمي يا اندن دو في يا امبرو دساف جيسي دوبا يو الرب خنكي خنا جمتان الرب خي خنما تقطات الرب خنكي خنا جملتات واتفقوا في ولكفوا كجانسن يوخن عمل خيته نمني في الراس ليس دو هجيم تي هجي بريد دون تان خنا بيران اورك صلى الله عليه وسلم مرين سين اولا مرود ابو فر مرود ابو صاحب مرود ابون تجاجلتي صاحب خنا جچ بريدا في هجي بريد في حال عمل بريدان وجيراچو جچو دو ولي مرينا ومرتي نما ادچر وليتين دلغنا دويدا ولي تكران قالينا ولي هن اودينا دويدا ولي تكران نمي دويدا ولي قالان امري لا فامي بك فولا خنا نمر راتي قالو هو غران سي هماته دوبا هو غران سي هماته نما ايجان يوك غرتي فولا راغرا غلو فيته دو خنا هند شريعه الاسلام رانو دوركيت مالي بكا خنا مدنب نمني هوغا ولا حسدون غدبتي همتو ولي يادو نما دفا همتو ولي يادن سنمو درجه همتو غيس جرا خنا داب دجر خني درجان إسان جرا ورّي كذا لقي خون وورّك خيا في خيتي ميت أمة جت ما ترندوها تقوم على جرهم نبيوت ونبيوت عمي تجاني هم علماء النبي قرين درجان نبيوم ما إساني خنو جاين جرهم درجة كود دوجراندو أمو هنا فم بكمل إنما أبدي دو فر أول مريتني يوسف سنبول الدربان عباس السباني هركاباسني ما مجاهنا رانو شكا قلت بابا خيج مجانو كنها مجانها قبيها فورا بافضو تكو هتتبتو مجا منتهيتي وكامسيتي مال مجا كنا قوت يعني جارس السباني مجا هركافولاني قاري الدربان دو إيجو ولا مريتان بود هركا خيجان أجيسورا قارو مسان اتهادو جاني بول الدربان دوتي ربين كسن جري دعا أبدا واي سلام ما بكت أبدا سلامنا راني رارتو ترتي كانت تيبر وني ربين قد إملي وني تكنتاتو سلا لغاسن قلبي رجراته هني رارو تريبك wanni tokkollee nu yaachisu ture duuba gaafa baqa jirullee sila ayyaannu ture abadan bakka rabbina dhaabinuman dhaabbadhaa bakka rabbina dhaabin ammoo dhaabbadhuun tun odoo jiraate qalbii takkaan rafna ture beek eegasillee immoo eeguma bakka kana jiraannilleedha warra biyyaa ta'uudhaaf waraqaa barbaaduudhaaf amni adda addaa nuti goonu osoo imaanni waan rabbina qoodeen dhabuu nu keessa jiraate raahumaan jiraannaa beek iyyaannullee ture cinqilleen nu mudatu ture وان حال وان قود ربي نمي لما دور كون دندنجف قرتي دربين سي ربين كسن جري دربي سنيتا انتو دربنان بوليت دربان ايلا دلچ نمي را ورابتو ايلا دلوميت خدربمي ربي سبحان الله دربون فيني صدركم تكرت اسيت لبوسا اولچ ربين دوبا هين دين ايلا كسن بر يودا وان نمي غلو يسني بر نما عمرينسا تورا امتا كودا توكو في كودا لما بران دبرين جچو دو مچما خنا جچو مثال كوني سديتي سغل تون سني مالا
باس ربي كفدوت دوبا اجيت ربي ان كان دو انتاتو نمني خرايا ودفه بشان ايبوتني الى در بشان تجرا بيخني بشان ورابا دفني جني اخله بشاني ورابان هذا تيدني بشاني قدر بانتوبا اينو كان ولك انديس مسبب الاسباب يوفد سببا سي غدا سببا ملليني غدا دوبا هوغا قدر بان مچان هذا غرغته هذا قبته دوبا نمتيچي يوغا هركيسه مال بشان ورابا من نما ورابه دوبا نما أولباس إسات مجاتك جمدة مجات المركز ده المركزون المون قالي ترتي برها خيستي أركته بكنام تكون جرّي أمس بولا خيسا باسي إني نما قفنا ما بولا بيه ilmo rabbina kenne je achi yusuf fitna achirra eegale amata kudha lamatti du sabri malen taatu beek ilmi amata kudha lama sun diin san jirjire namni amata kudha lama abba jala baye biya takka rabbitin amanin taabuta gabbartu dhaqe gaafa san gibxi akkas turte karaa seenaa dubbisa hunda arrallee deemtee dubbisuun deesan mallee duuba namni rabbii hun beeku tokko namni rabbii dachira laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah dhiisi namni allah tokkicha beekun jiru hawaasa inni keessa dhaqe hawaasa hizaaba rahamaat dhaqe mucaan kun ilmoo amata kudha lamaa ture ilmoon amata kudha lamaa gaafa biyya takka ta amantii siin qabne dhayit akkam taati teenya akkam taati jettee yaadda ati ka yaadutti akkuma rabbiin beeku subhaanallah diinillee beeku mucaan kuni amantii biroo qabachuullee ni sodaatama yoo ammoo lachuu dhabee ta biraa ba'e sanillee waan hin beekneef dhabee tanallee dhibba yoo fudhatuu baate nama fashalaa tokko ta'ee lafatti hafuun mala shoofa murtii fi jabeenyi takka amantii abbaa fi irraanfanne tan bila hogga rabbiin Yuusuf haasawu zamana tokko maal baasane filima tokko Zuleykhaa fi Yuusuf jedhan bakkuma jaalalaa keessaa fuudhan namni kun namu manzara wayii ilaaluu qabaa beek ijji lukkuudha andaaqoo ijjisii boqqolloo malee hin gartu jantu firii boqqolloota lafa jiidde qofa garti lukkuun ijjisiitu qissaa dheeraa nabi Yuusuf kharabbiin barakaadhaaf diiniif akkatti hidhannu awwala akhira nurra qara'e namni eessa keessaa fuudhe dargaggeessi bakkuma jaalalaa san keessaa fuudhe akkana Zuleykhaa intala jedhan takka jaalate jedhanii sila fiqir qofa keessaa fuudha qissaan guutuu sun akkasi badee duuba akkam ta'en Zuleykhaan arra fuudha arra heerumti arra fuudha boru namni kana eegaa ture soomana tokko nama taraayuu noogisaa ture namni eessa kuute bare namni maal masgiina dargaggeessa jira bare sheekha gandaa waa ilaalanii maal ilaalan boo bar qissaan nabi Yuusuf jee way qissaa jee nabi Yuusuf laalan nabi Yuusuf isaa dhufe hee shuf laa bar maqum tunu bar waa filimaa irraanfate ban nabi Yuusuf laalan nabi Yuusuf isaa dhufe boo laa ka bar filima tokko jira khalaalanii la hawla wala quwwata yeroo san deemaa ture warri kunis warri fitnaa gaddaafaa biznasa nuti waan beeynu maallaqa wanni amantii mituuba akara wakaraabe horiin itti dhumeeti katolfame wanni sun yeroon isaan nurra gallakkisa yeroo kame yeroo ramadaana kanamni wali qabamu dhaadheysanii ramadaana keessa gadhees yoo keenya khayrii seene nuti duuba bakka takkiisan qofa nuti keeysaa laalle bakka san qofaa mi dubbiin duuba nama tokko rakkoo dabarse jiruusaa keessatti rakkoo dabarse daa'imummarraa mokkoramee injifate waan mokkorame meeqa jeloon naa dhaggeeffadhu si fayyada amma durallee waan dabarsite qabaatuun mala ganallee waa sin dhufuun mala duuba hamtuu si farrisuufiimi namni yaga dachii gubbaa gabbahe waa hedduu bira dabra fedhan jaalate fedhan jibbanis duuba ilma daa'imummaa amata kudha lamaa sanii mokkoramiinsa eegale gurgurame gabratee gurguramu jechuun yeroo sana wanni akkasii hamaan jirutu gurguramaa sanii immoo mana warra mootii bitame mana mootiitu bite mootii biyya bulchuutu bitate isa sanuutu hoggaa bitamee mana gale mokkoraan lamaanii itti dhufe mokkoraan lamaanii haadhuma manaa tanamtichi isa biteetun mucaa jaalatee duuba on olaalgaa waan nuti bira dabruu dadhabne fatanaa aasee bakka fatanaa jalqabaa fi xumuran qabne tanama guddaa fi nama xiqqaan beeyne namitti sun nama guddaa turte mucaa xiqqaa mana isaa jiru namni deebi'ee kajeela akkana sila akkana jennutti bar shuf fitnaan bar guddaa sinan qatu jechuudha bar namni nama guddaa turte namuma silaa safuu qabu bar kabajaa qabu mokkorame mucaan kun waan kanaan isaa ufiifuu gabra jedhanii gurgurame isaa mana kana jiru isaa nyaadhaa dhugiinsaa mana kana isaa jiruun mana kana yoo mana kana khilaafe jiruunsaa baddu fatanaan tuni dhuftee badii tana namitti dalaguu oggarra barbaadde معاذ الله جي أعوذ بالله كل كلو جي بي مغان جي أبدا بديت أنه من دلقو جيان نمنا خفجي أكا إلمنا قدس ورستي ديبوت تن خفجامي تن صفومي أبدا تنندلقو جي دي دقيقو ما تكتتو أتي مسلحة قبو يؤنن سين ديمتو ورقان تيدو مجرتو تكيتا سيدو جرجان مي ولله لميكا جيلي أكا يوسف التلاليني أكا خيتي ولي في دلاليني
wanni takka ka maslahaa kana faallisu si dhufte wani sun immoo waan amantii ta'e faallisu taate godhi waan kana namtichummaan taligaa ta'e harkaa qabu waan kana godhi yoggaje kate keete isarraa eeggattu ka intervii si godhaa oolu guyyuu dubbii ta'e harkaa qabu galmeen ta'e harka isaa jirtu mee akkam taanaaf aboo rabbiin ghafuurun rahiimi bakka tana yoo dabarre numa toobanna guyyaa tokkicha ar'aa kana numan janii hin janii ijoollee numa janii bar jenneetu dabarree bar naman salaanne irratti salaatinaa jaan gaafa nuti ijoollee gaaf tokko biyyi teenyatti gaafa nan ijoollee ture naman salaanne ni kaan hinuu jee khabiira walga'ii namni salaata dideemi nama salaanne irratti sin salaannu yoo fuudhes ni kaan hinuu fi je'anii ulamaa'iin lafa kaayatan mucaan tokko gandaa fuudhe mucaan kun hin salaatu fuudhuuf deeme aboo gaani guyyaan ni kaa dhufaa jira aboo atin salaatu dubbiin kun akkamii jedhaniini nama of tuulu tokko ni jiraame oo deem ni kaa jechin salaata hin salaatu an jeebar kana tokko maal jeen iyaala suuqi jira boo yoo feete boru dhaabbattee fincaanta salaati arra jeebar alaa shoof laa tooftaala hanga si hidhan salaatu si feetu boru dhaabbattee fincaanta biyya keenya namni dhaabbatee fincaa'u nama islaamatii miti akka nuti beeynuti duba akkasiin qola wakraabe namni dhaabbatee fincaa'u islaamatiin beeynuti maal jeen iyaaltiji boo boru yoo feete dhaabbattee fincaanta arra hanga si hidhan salaati kaati jee maal zilage jee akkanuma dabarraa beeknuti rabbi yogga fakkii kana nuufidu bilaashii himi beek nama daa'imummarraa mokkoramee maslahaa isaa bu'aa isarratti mokkoraa itti dhufte mas isaa bu'aa mana kanaa qabu jiruun isaa mana kanaa yoon mana kanaa yoo tuquu baatanii aluma gaxari'aniu bakka seenuun qabu beek magaalaa misraa tana gurgurame akkanuma yoo ari'amama misaaliif baynurraa gaduma yoo je'an gara seenuun qabu beek mucaan kun silaa bakka kana waa hedduu jira namtichi kun tokko baqataadha baqataa beek tokko ammas lama joolleedha ammas duuba sadaffaan bakki inni jetti qabatee jiraatu warra kana duuba bar silaa namni wanni namaa laalan silaa akka ilma namaa taate waan tuulaa jira duuba fakkii kana bira dabree takkaa islaamummaan duraan tuqame nama kana duuba hawaasa inni keessa gale naa laali qaceelloti duuba hawaasa namni kun keessa gale naa laaliin si hawaasa gibsii barasan hawaasni sun ibaadan isaa maal fakkaatti eenyu gabbaranii ummata taabota harkaan tolfatee gabbaru warra kana keessa gale mucaa namata 12 oduu diinsaan sharafamin waan san dabarsee sababaa rakkoochirraa kaatee fattan tokko eela darbamuudha lama gabra ta'ee gurguramuudha sadaffaan wanni isarra ulfaatu badii waa'ee jaalalaa waan janta amma caasoo nama hiitee nam tokko bira dabruu dadhabne keelluma kana dhume namni akka jirutu keellaa kana dabree ammas keellaa maqaa jaalalaatti namni gowwoome kana keellaa kanas dabree sababaa kanaa mana hidhaa seene ama torba mana hidhaa taa'e maal sababaan badii dalaguu dide badii dalaguu dinnaan dubbiin magaalaa seente magaalaa keessa dubbiin olii gad deemuu eegalte magaalaan dalagaan qabdu warri ati beeytu dubartiin nama gurguddaa sanii warra sooreyyii san dubartiin yoo dalagaa dhabde maal wanni isiin dalaydu oduu kan wakiraame namni dalagaan bara waa hedduu siraa buuftii bara namni dalagaa dhabee taa'ee waliin dhufee maal dalaga oduu uumamte dhiisii tan jirree uumatu talafa jirtu dhiisii talafa jirtu jalaa uumbaatu bara tan jirree uumee itti jiraatu qabalee annu dalagaan qabdu dubartiin sooreyyii tagaafasa jirtu sun dalagaan qabdu duuba haasawni kun magaalaa seenee namittiin tun komatamte magaalaa irratti namittiin gurbaa xiqqaa kajeelte hansan maal jedhan amma mucaa kana maqaan nu bade waan jedhanis dalaguu dide mee hanga dubbiin tun qabbanooytu mucaan kun ni balleesse jedhameetuma haa hidhamu jedhamee mana hidhaa seenee cubbuun geessa kan dhaabbanne ilaa irraa deemaa jirti beek miskiinumaa itti gaafatama cubbuu duuba akkasiin mana hidhaa seenee dubbiin qabbaneessine jedhanii miskiinaa hidhatti irraanfatame ama torba namni keezii isaa quba qabu hin jiru rabbii tokkicha malee fatanaa tanaa kuchiise achirraa baanaan darajaa mootii ta'e nabiyyii ta'e duuba bilchaatee bilchoo nyaate duuba bilchaatan malee bilchoo nyaatan jedhan hogga rabbiin nabi Yuusuf haasawu gaafni amma dilli dabre kun nabiyyummaadhaami nabiyyummaan qabu namni kun daa'imummaa sanirraa ilaa hamma zamana dila kanatti zamana nabiyyummaatii mi beek zamana nabiyyummaa qur'aanni waa'ee Yuusuf ka dubbate ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به
بكسان قفة نبي يما يوسف دبت دري سورة يوسف تحاسنتون نبي يما نبي يوسف دبت وان إني ركو إني ردب دبت فكي درجة قوت ربي بولي درجة قوت هذا ربي ترك مرات درجة قوت شبو في جلبي بتين نواجه جرت كم نفق هذا درجة قوت شبو في جلبي بتين خرور في جلبي بتين شيرنا من رد لقو في جلبي بتين حالي يرو خنا نواس إسان جلبي بتشيسين بوان جروسا إسان جلبي بتشيسين خنا هوندا إنجفتين نما تيم ولاد فكي نما كنا تو في الإيتي في ربين نبي خنا نوف دبتي عليه الصلاة والسلام نجا رحمة سر التهاجرات فكي خنا فكي نتكمل ندوبا فكي بلا إنجفتودا فكي شر إنجفتودا خنو دلا دبر فكي خنا نبي من من خندوبا نبي ليس ربي قليف وان جاني متدوبا نبي يمان قبو يرو خنا دو درجة جيسو متوكو خربتي أمان مجا عمر إنسان همنا هذا أباسا برا بدي حواسة تكو خربتين أمانين كيسا مودتي أتي دين نما خلاني خيال تاني بايدي أكا خيال خيدت دين نما خنا نبا هيتيني خيالتا رحمة ربي مليان كجيل متري شوف المون هقا خنا الرب قدت نتو أما نما درقا جيسا خنا تاني بيانا ما دفني رهدون كينيدو درقا جيسونتي خون أرى دين في تفجود النبي آدانا ما برون آله هيا في خبجاجر جيري guyyarra ana kana mashamiza gubbaba duma basade mo osuma basade mo osuma hade me zero debi takai bin akana jir dunya gubbadu ay bin akana dunya gubban jir do fakki khana rabbi lafanu khay daima amata kudalama kudato kudani ra ila kudalama abba birabe amata afurtama khaysati abba wajhi walid isa nabiyite nama gudda moti biyate nabiyite kursi gubbataw hada fi abba wajhi walid debi an guyya ega birabe ra amata afurtama tijandu خنو خنا بيجي تيتاو إنه درجة جيس بيرو توليسي أبان سا يوجا جولين دايته بيا فلسطيني ترى كومبود بيا أمسان هونجين بيا بلسيد شمدا بيا مصر على كان هو كذا كان نمتى كتاو وركان إبو سان أوسنا بيخين نسان بيخان دوبا خنا ما خديرني إيران فتا خديرة مي هني إيران فتو جانيني بيخي جولي يوجا رفضو بودا ديمه بيك كم يوسف تاو سابقان يوسف أكنا جرجين أبا ساتين قالني أكمل جرا يا إلمان كي يجين ما شاء الله يا بابا موتي تي كرسما إن إرتاو إساب يبولج ربي سنابل ليسو خنني سنجافد دي وما دينه أمانتين سا يمالي جنين دو جي جارسلا شوف أبا خنا دو أكنا نما قداته نما چماته سوريسته إساب يبولج يا جول لوي خنا سنجافد دي جي جارسي دين سا هو مالي جي جارسي لكن دين إسلام أمانت مرجع بابا خيجان الحمد لله جنان ربي أبان تو شوف هوي أبالا هوي هذا علاليات هوين أبا هوين فرا هوين هذا هوين ساني مال الموسى ديني رجلات ولده مجاسا مسجدتي أرجو ولده خنا أول أبا وان جنبدون كب وان فيت بيتنا خير منستر اللي تيو فيت منستر أكاغران كم نرى مجمعين خنا جايات رنوي أبا بلاد قهد أبو دخنا نخجيب سيتي دوا فرا خان كي قهد وخبي يجلس يومالي خان كي اتهمني جمد في الردو مال دين ساجين إسلام مرجع أبا جانين جمد جارسد وان إسيا تشساتوري مجان همنا نما برابي أمن تما وحركاك واجه صلاة نمني دو ربي سبحانه وتعالى فكيلو قردوا مالجي ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وقبك الإيراغي نبي ما في حكمي في مرتي وهن داخلين ليف جدوبا وانسان هن داخل سدابريتوبا بيوما إرتي قبرت هي قرقرميتي نبيتي بيوما قبرت هي قرقرميتي موتي بيسانيتي دوبا نبي صبري قد ايو جرات وهن دا أبسان دبرت قياتوكو بكتا كان إلاك أبا جتشنو باقر سيدوبا حالا يرو لالني صبري دبني حالا يرو جلتي هن كفان دوبا خنرت دابتي إسان كوني درجات ربي في بولي درجات ربي في كأجيلي خنا ربي فكين وقريدو نبي موسى عليه السلام نما يرو ظلمي خيسد دلت يرو ميت خيسد دلت نبي موسى نجا رحمة سر التاجرات زمانا بي فرعون بي يوم مصر أتنا أمام نبي يوسف
sadarkaa irra ga'etana nabi Muusaa warri Israa'el biitana qubachaa turan maatiin Israa'el gaafa nabi Yaaqub san gaafa Yuusuf san achi galte Israa'el Gibsitti galte bakka kana horee guddate zeegaa lammaffaa ta'an akka jaansanitti hawaasa tokko darajaa lammaffaa jiru warri biyyaa waxanii warra Gibsii sanitu kun immoo zeegaa lammaffaa ta'e dhufee duuba zeegaa lammaffaa kun ka hojjatu isa khalaffa'u isa kawaadalagu isa akka darajaa gabaawota laalamaa turan jiru dheeraa kana keessa duuba takkaa jiruun zulliin akkasiirran dabarra kana Fir'aawna manaama arge ibiddi tokko samii bu'ee mana Qibxiyyoota hunda gubee mana Israa'el dhiisee manaama kana arge maali manaamni kana ibiddi samii bu'ee mana warra Gibxii qofa gube Qibxiyyoota qofa gubee Israa'el dhiise maali jedhanii hiikkaa gaafannaan ilma tokko ka Israa'el keessa dhalatuutu aangoon tantee harka sarratti xumuramtii jedhanii wanni Fir'aawna jedhan wanni Aatsee jedhan achi goolabamti jedhaniin Fir'aawna jechuun beeki namoota Misra bulche hunda Fir'aawna jedhanii ilaa aduu irrattis ta'uu danda'a bara Fir'aawna hogga jedhan kan maqaa nama tokkootiifi wanni aangoodha akka Aatsee jedhanii ganda hin sani beeytami akka Aatsee jechuuti wanni Aatsee jedhan achitti xumuramti hin jenneen yeree manaama hogga hiikan duba falli maali ilma dhiiraa aduu ar'aa tanarraa kaafnee ilma dhiiraa ka dhalatu ka Israa'el akka qalamu labsi dubri haa jiraatu dhiira akka gorra'amu labsi bahee bar seera ta'ee qabxii qabatee bahee bar yeroo kana keessa nabi Muusaan dhalate duuba mee fakkii tana qajeelloon laalime yoo tikni rabbii si bira jiraate namni si danda'u hin jiru duuba in yansurkumullah falaa ghaaliba lakum wa in yakhzulkum faman dha alladhi yansurukum min ba'di yoo inni si tindhise namni gasi qabu hin jiru yoo inni si xiqqeesse immoo abbaa fire sin gargaaru yeroo san keessa dhalate duuba haati Muusaa itti rakkate duuba rabbiin beeysatti godhe duuba gizee rakkoo keessa ajaa'iba duuba beeysisa qalbii nama darban jechuudha akka ambiyoota tiimiti qalbii haadha dhiiraa nama rabbitti amane rabbii hojii hariiroo qabdi hogga rakkoon isii mudatte itti hasaase malaayikaan qalbu masii keessatti rabbiin waan kana darbe qalbii Maryam keessatti darbi wanni itti jeen firraa bishaanuma darbi jeen sanduuqatti tolchi bishaan irra darbi jeen amma hogga laaltu namni ilma xiqqaa daa'ima amma dhalate ka amma hunu garaa gabbuu ka harma amma takka harma afaan kaayate bishaanitti sanduuqatti tolchitee bishaanitti darbite baharitti ati amma ni bahaasaanuma kajeelta akka namatti akka ilma namatti siin je akka namatti nama guddaa kharaawu amma yoo akka bifasanii darbite bahima isaa maal kajeelta baharitti darbite baharni immoo beeytanii miisin biyya birootti illee bara wallaalu beeytu bar kana amma bara sanii dagga siqee isinii himuun ni danda'a atiin guddaa kun amma yoo si darban furmaanni kanii kajeelama waan kana irratti laa dalagaa rabbii subhaanallah ati laaliti ka rabbii rakkoon rabbuma dhabnee fashalletu rabbi dhabnee fashalletu sanduuqa keessa in sodaatin jee laa takhaafi walaa tahzanii innaa raadduuhu ilayki wajaaciluuhu min almursaliin sodaatin jeen ni du'allee sodaatin nin dhaballee sodaatin sittin harka keetittin deebisuu ta'a mucaa kana jeen gana nabiyyuu godhaahu jee shuuf abdii haati ilmoo abdii kanaa olii waan isiin qabdu gana nabiyyii godha jechuun nabiyyiin shafalleen ta'u jechuu maana amma afata afurtamatti nabiyyiin ergamanii beeka namni hundi duuba mucaan kun amma walaa qulusillee hin qabu shafalleen ittiin dhuftu hin du'ullee jechuu duuba hanga afurtama gana nabiyyii ta'e ergama haati abdii goote darbite darbinaan eessa dhaqe wayi laffaa fi kan olii gadhawe ganduma Fir'aawna qajeelche saaxina rabbii oofaami kana wayi matoora qabaa kun shifeerri isaa Allah bismillaahi majriihaa wa mursaahaa ajaja rabbii saaxinni osoo deemu manni namtichaa akkana bishaan gubbaa warra bashannanaatini beekta bishaan manni isaa akkana ijaarama saaxinni mana bira dhufe gabroonni gobbay saaxina irratti godhan kunoo mucaan keessan ta'u kana ka barbaannu haa ajjeefnu haati manaa asoo dhaalte ministeera biyya keessa laa taqtuluu haati manaa paartii lamaa jira mana keessa gizee hunda dhiibbaan dubartiin gootu abbaa fedhe irratti faaneessiti dubartiin osoo gahee fi beeyte leenci osoo namni hanga isa sodaatu beeke silaa nama jiraachisu danda'u silaa diinitti as deebite dubartiin hujii hedduu dalayti turte rabbiif duuba namtichi akkasii alaa dhiiga namaa dhugusan qayyi shibbiri jedhaniin namti kesan achuma asu taalte laa taqtuluhu jettee bar aasaa an yanfa'anaa أو نتخذه ولدا قرة عين لي ولك جتي بار gammachuun rabbi iyyati jaafatan teetille gammachuun uu godhe tokko biran bahina hin ajjeesina naafi'atillee itti gammaduuf teenya waan jaartiin jette wanni jaanin jiru arra qofa namni nama jaartii sodaatu eegaleensi ati durisuma jirti badubbi jaartiin quwwaa qabdi gizee hundaa yoo ufuma fashaluu baat humni si jabaa ture hawaasuma fedhe keetidu
isinin galle malee isin du hawaasa fedhe keetu dubartiin dhiibbaa qabdi du jaba dhiibban siidu zahira ala baatee osoo lallabne manuma teessee karaa qabduun beeyti isiini akka keessanitti illee lallabdu isiini beeku walaa koortii tokkollee isiin barbaachisu bar manuma teessee buloona micciirtu beeyti du namtichuma alaa namni afaan wallaalee kana akkanuma olii qaxoofti mana keessa remote control abbaan fee jalaa bahu khata bidee baadiyyaa fee yoo beekaa isin dhoysan malee akkanuma anaa si himaa tokko harka bahu danda'u nama qooqee dadhaban jaartii himatan isii dhoorka abbaa lafaa hoggaa dadhabanii gibiraan nama cinqe jaartii himatan isiin namarraa dhoorka khata bin olaa kun ni beekaa asii himu wanguddootu ni beektaa asii himtu takkaa namni dhiibbaa dubartii jalaa bayeen beeku beeku nuti asumatti ifee khatuma wal lolchiiftan malee waa wal lolaa hin qabdu ba haqiiqaa yoo taate isaanumaatu olii gannu oofaa ture haqiiqaa yoo ta'e maaliif akka godhan beekan duuba akka godhan beekan duuba hin ajjeesina jennaan jaarsuun akkasuma dhaabbatee kam yoo atilleen si gammachiise awwaanan gammachiisu jee bar suma haa gammachiisu malee annan gammachiisu jee duuba achi guddate mujaan sun duuba aalama zulmii عالم علمون ما خيسك علم يوم تكا عالم كنا دبر سنوت نافذ كلمة تنجي وري الربر ظلمي خنا خجبان لا فانياتو خواسني درجة لما قبضوا خواسني تكو وربيا وطني تكو مو مسكينة صدر كان حواسته أكثر رمضان شبوسا كيسا حق أنا السراء قدتي تكا من أين قدتي الجوراش جنين أكا ونيو بيت أكا در أكا عسى الجوراش بيك مهون علمي موتي لا ما جنين علم موتي جبي يقول ما جنين مكانسا خسرين آلو تاو جيتو رخون أكرا وكرامي زمن سن زمن أنقل علم الدبرتو أبرا صدر كاسانيتي قدتي بيك علم فرعوناتي أكاسي بيخان هوازي كاسي قدني ساساني هنجل جيرام نتو أنقل سنين صم نتو دائم مرة خاسي يابن إني يابتو في أديم سيني ديمو خباتو ري درقا قوتا برو جيتو قومي تو ألقا وراشي خندو قدنا خانا خيسا قدت ظلمي حواس ظلمي سن كيسا قدت أمو في صدر كان إني تقول صدر كاجبدو ترد هنجل جيرام هنكلا سمني amantii isaa gadi dhiin amantii haadhaasan amantiin haadha isiin islaama rabbitti amanuudha amantii san qabatee guddate mucaan kun as keessatti hanga darajaa nabiyyii gahutti ta nabiyyummaa duraa ta'e beektanis eega nabiyyii ta'e dhugaatti nabiyyii ta'uu hin dandeessu ta nabiyyummaa duraa ta'es himu jiru kana daa'imummaa harma luugurraa kaasee ilaa dardaroomutti hawaasa jallaa san keessa guddate sababaa rabbi achirraa baasee nabiyyiitti argachiise nama lama ka Gibsiitii fi tokko ka Israa'ilii karaa magaalaa keessa wal lolu jira namtichi Gibsii kun ajajaadha Israa'il kun ajajamaadha ba'aa inni dandeenye dirqu jira fuudhini fuutaa jeetu Muusaa dhuduu magaalaa keessa deemuu irra dhufe namni sabaa kun waa waliin irraanfatu aboo Muusaa namtichi kun azaana kaa'e wal beekan jirri lafa jalaan Muusaan akka keessaanii ta'e Israa'il sun beektii bara amuna namtichi kun akka naajin qeennaan aboo namtichi Muusaan namtichi kana raayin dhoorka jee namtichi ogga dhawe namtichi kun goggogeetu du'e idan nama rakkoo birootu seene du'e sababaa san itti godhee rabbiin dargaggeessa kana haqananii guddate biyyarraa baqataa godhe duuba baqasan keeti nabiyyii ta'ee deebi'e zabanni dheeraa nasiimu kun zabana nabiyyummaatii miti duuba zabana dargaggummaati maaliif rabbiin dargaggeessa qulqullii kana fakkiin nu godha dargaggeessa qulqullii saafii ta'e kana rabbii isaa eeggatee diin isaa eeggatee guyyaa badii biyyarraa baafachuu deemu laga madiyan jaan dhufe ummata bishaan obaafataa jira jaan bakka jabduu asan beek ummata bishaan gama gama buusee beeylada bishaan obaasan kana laga yoggaa bu'e dubra lama arge ka beeylada achitti kophaa namarraa achi hayyisan beeylada hin dheyneemi isla maali waan beeyladaan taate beeyta horii bishaan irraa dhoorkurra wanni taabaan jira duniyarra horii bishaan argi jaan argi irraa dhoorkurra wanni nama taabun jiru beek nama argee beeka duuba ijoolleen kun kana hayyifti horii bishaan irraa hayyifti duuba rakkataa jirti rakkoo tana taa'ee arge caaya jala taa'u jira inni kara deemu jira baqatee beek biyyarraa ba'e caaya taa'ee eeggatana ijoollee sana itti siqee maal ijoollee jeeni maal taata maal rakkoo maali horii kana maa kophaa hayyifan jaaniin jeen inni hoggaa akkas jee nama dardara tola dalagurra guddate nama arifaturra guddate maslahaadhaami bu'aadhaami kan namni dubartii argee itti siqee dubbisuumi abadan خمسلها في برباد يمومي دين الرجودة رحمة الرجودة دبر خناف جران سارفته دبر بهوري هيسون إنك مخنا ما خطبكم ما مالت تنسين مال فكنا وتجاني قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير جاني برنو تهان قبل لدان أمتها يدي لقرابات هونو باسون دندينيو أبان كنيس نما قد دادا سلا أبان دفلو تري أبان إيراد دفاني بيتا
sila obaawun dhufnu ture ammoo abbaa keenya jaarsa dullacha nu malee ilmaan dhiiraan qabu rakkoon laga kan nu fide malee isaa dhufnee dhiira walitti makamnu turre jedhaniin shuf jarri dubri dubra mana kabaja guddate duuba obaa dhufnee dhiira obaa sabar guyyaa obaa wanni arraas nu mude abbaan keenya nama guddaa ilmaan dhiiraan qabnu rakkoon laga kan nu dhaabe jedhaniin ammas akka feene jennee dhiira tanatti makamnee isaanii wajji salfii dhaabbannee wal dhiibnee obaasuu hayaa keenya nu dhoorke jedhaniin shuf laal gaafa hayaan jiru gaafa kabajaan jiru kanaan rakkoo kaan nu godhe gojaan garaan isaa rifatee duuba fidaa beeyladaa jeetuma dhaqee obaaseef duuba inni dhaabbatee dhiiraami akka dhiirtuu obaasee fi galaachee hin firaa deema maslahaa irra barbaadu rabbi summa tawalla fasaqaa lahumaa summa tawallaa ila dhilli laal obaasee fi achi deebee gaaddisaa taa'e silaa namni rakkataan tokko baqataan karaa deemu anillee nama akkanaati nama karaa deemu rakkoon na qabee harkaa na qaba injaanii ta'uu fi na lalali maslahaa tokko godalayde bu'aan barbaaddu anillee nama akkanaati nama rakkataadha karan deemaa jira isinii rakkatu garraanuman isinii obaase anillee nama akkanaati jedhanii ufuman himanii maal qaba rakkoorra jira namtichi kara deema achi deebi'ee takka obaase bu'aatti hin qabu rabbi eeke dalage kana dargaggeessi nuti dhabne duuba achi deebi'ee taa'e duuba dafanii galan ijoolleen arraa hogga galan abbaan jaarsa ijoolletii arra maal argatanii yeroon galtanii durban nama booda dhuganii booda galanii balaka maal argatanii akkana mucaa khayrii tokko dargaggeessa tokko rabbi nu fidee beeyladaa teenya nu obaasee nama dura gallee jedhaniini rabbi akkatti waa walitti dalagu deemaa yaamamee mucaa san jee bar deemaa mucaa san ilaa shuf ati himatiin rabbii si himaa bar isumaa yekke dalagee ati tamasaa hakaafi tamasaa godhi te rabbii sii godhatu تنمسا دلق والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه نبي كني محمد كجي صلى الله عليه وسلم وان أتي أبلي سخي غرغارتون ربي غرغارتان كي خيس جراجا أتي أبلي سخي تكوف غرغ تجاجل غوتي غرغار سغوتي تين يسي دلق جرا ربي سي غرغارو جراتي جدو وان أتي أوفي أوف غرغار تي رجب موت ربي سي غرغار تحرك خيتين غد أتي موت ربي سي غد إنجي ربي سي غد خرا ولا أتي ركو ربي سي باسو فيتا rakkoo baase ubbeessa kan kee tokko teessii dhumte tokko akka rabbi si gargaaruu feeta gargaari ubbeessa kan kee tokko irhamuu man fil ardi yarhamukum man fis samaa isin rahmata walii godha ani isiniif hin godhaa jee rabbi subhaanahu wa ta'ala shuufu karaa dubbiin ittiin qeebalamtu beetu nuti tiyyuma odo jennu afaan itti wallaalle amrii duuba amriin silaa rahmanni rabbiiti fi godhiin rabbii eessa keessa walii rahmatu walii gargaaruu keessa jirti duuba osuma rakkoon si jirtu rakkoo obboleessa keetiif dhaabbannaan tante rabbii sii fura nabii keenya akkana jaa alayhi salaatu wassalaam khaduma kadhannu tana gizee hunda harka rabbi dura qabne yaa rabbi jennee way waataa turre akkanuma kanaame silaa rakkoo obboleessa kee tokkoof haajaa qabuuf teessee guyyaa tokko arra abaluuf hin du'aa godhe kete namni tokko barbaaddu beek dhufuutu mara keete arra abaluu keenya kana rakkoo itti jirti maatii isaatu takka duraa ture afrikaa isin baan mara haajaa hedduu qabdanii bar akkanuma kanaame jaartiitu afrikaa duraa ture rakkooma rakkoome ilmaanii afrikaa duraa jira rakkooma rakkoome rakkoon ilmoo wajji addabamuu tajabdurra jiru jirti warakaa dhabe eege biyya dhufe keezii isaa duraa golommate yoo jaan rakkooma rakkoome guyyaa tokko seetuma teessi arra keezii abaluttiin du'aa godha jette duuba mana kee afattee gatteessi duuba yaa rabbi abaluu kanaaf furmaata godhe jechaatoo bulte duuba ati tantee moo malaayikaa sii godha je malaayikaa rabbi asii wakkalee je du'aayi malaayikaa irra jabdu booteeti afaan wallaalee lukkuu taanee lukkuun karaa ofii malee haadhuun beektu jira lukkuun hogga waa haatu takkaa lukkuu ati andaaqoo dhibeeytame andaaqoo akkanachi haatu takka rabbi si garsiise hogga biyyee haatu lukkuun beeka bii haati gama ofii haati duuba lukkuu taanee duuba amriin akkasuma golommatti nu harkatti duuba nama rahmatan qabneef rabbi rahmata godha arrahamaa'u yarhamuhum arrahmaan arruhamaa'u yarhamuhum arrahmaan irhamuu man fil ardi yarhamukum man fis samaa rahmata godhi rahmatan sii godha anfiq yunfaq alek kenni siifin kenna hodhu as kenni taate bar dubbiin rabbii nuun galle bar yoo namaati rabbi irrumaan qaarsaa funyu qurqur godhuu qaba tanas godhuu qaba tanas godhi allah eessaa godha way karaa kanaan godha akkattiimi akka inni itti godhu
خدتا بولت كيزيسا نخجبسيس تنتي ملائكة أسد عبتا نبي كينيا عليه الصلاة والسلام هقا أبوليس ساتي نمني إسابي رنجري ربي خدات ملائكة ربي أسي وكالي أسد عبتا جي هقا يا ربي قبل جخنا مخي أبوليسخي خنا أكنا قول أتلين تكسي ربي سيهاقول ملائكة يا ربي كناس قول أتكسي ربي سيهاقول أتي ملائكة سي إبسابولي أتي إنيو إبسابول أبوليسخي إبسابول تمترك إبلامون كي يبدو عيدون تملائكاتي بوتي تادا هي تملائكاتنا يرخى جيلا نمتجوكم بديتا كان كابو أكنا ربي سيقول أجي مي شوف حواسم ما كسي تبريد شوف قوم متى ولك مثني والقرقارا والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه قرقاري نمتجوكم يقول لي أباسي أكيد يبي قاعد ستايد أباسا كيس ربي واخاي أبان سن نبي يسني جان أبان دبرسني أشعرا وي أركتو ديما ياما نمسنجي تكاي تلفجي يا موداب ما جي قرآن بيتا بكا خانا قرآن نما قراتني مي قرين كيساني لتو فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا أكا إسين يرو رفت دبرسون دبر أكا أكته تكاتو رفي جوليسان كيسا تكات إرقي أبان تكات رفي إسا خنا يا موداب على استحياء قام فتشاد رفت جي ربين دوبا نما ديرا tokko tokko dubartiin achi deemtu nama dhiiraa tokko kan beene tokko dubbisu wagga deemtu akka isin irra dhufte yeroo san qaanfachaa dhufte je akkami qaanyiin sun akkam si fakkaata nama qaanyii beeku argeetu beeka malee namni biroo beekuu hin danda'u dubartiin bakka sodaatu yoggaa dhufte huccuu tana tan huccuu bal'oo tan akka waan irra hin jirre itti fakkaata akkana ofirra qabaadhaa yoo baala mukhaafa kana jechabsaadha kana harkaan akkana waa goggodha miskiina wallahi akka waan laalee arguun fakkaatu dubra sandu qaanfachaa dhufte jedhamte tana bakki nuti dhabne tu qaanyii irraa fuudhame dubra tu shiifa yaafate tu alama qaanyiin beeyne mudanne tu kabajaan hin jirre hayaan hin jirre wanni qaanfatan takka hin jirre tu qaanfachaatti dhufteet نمت جهنا كتي دبت إن أبي يدعوك أباخيا سياما وان أتي هريسا نو أباف تجتش خفلتي ويسي خفلو داب أبانك يا سياما جتيني بر جتش خنا صدا تشاجتتو في الرجال خيدو وانا جايبان نما همان وقال نبي موسى جل خي خرام بيخومي يسير دورا ديم إني دوبرا ديم أكر والله عليه جان مجيو خوتو نبودة ديبي خرانا قرسيس ندوبا جيدو إلى أسرة إلى منا انت لدبراتنا إيجادا إلى منا ديمو في دردرتي خنتوبة شوف لا دردر خنا ولي مزدر دردر خناتي دردر دبرة خط حاسسو في خد لقى برون قبل دبرة الأولو مليفي خنا ولي الله دميت هم إسين أسرة درة ديمتي إلى منا ديم تخنا دوبا لا ديمون فينتو برا تيجي لقى ديمو جرتي دوبا لا ديمون فينتو خنا بود ديمي جيتو أنا مدوبا خرانا قرسيتي جيتو مالتو كيف نمت جخلا شوف حياة لالي بكت قدة لالي حياة إن خيسة في لالي عالم خيسة قدة لالي جرجير مود أبو سالالي دوبا دائما ما غندسان غند ظلمي سان غند شبوسان غندسان كيس دلاتي غند دين بين سان كيس دلاتي إلى أر درجة سخنا قوت إلى نبي ما ربي ساخر نخنت آدا أمنتي والرفيق قد نقيفني أمنتي والرساني قد نقيفني آدا حواسنا قد نقيفني خبجا قد نقيفني خبجا سني وجه قدت علمنا ما يو قدت خبجان تسي وجه قدت أنغو يو أرغت دين كيسي وجه رغت أولفنا يو أرغت دين كيسي وجه رغت يو درومت دين كيسي وجه دروما يو قدت سي وجه قدت خنا دين جيشون توبا خبجاتو كلا فخاني قويا مركانا لفافولاني مي أبدا ركو في بلو خيتي دين سي وجه جراتو سني دين ربين كوا قبودو دين ربين تد آمس كانا توبا قويا في دان كاي أتي خياني أقدر دروما في تان فولاني خايا چوكا قميست لا هنجر أمانتنا كسيدو أبدا يرو ركتك خيسة يرو بالربات خفوت أبدا يرو درجة رخيسة لفخاتي قويا دين دباتي ميت هذا دبينا مباسو دين ركتاتي ميت خراكونا مباسو مالي دين ركتاتي ميت أبدا دين جارت دولا تشاتي ميت خطر قوتات نمو ويسا دبيك كساري مالي إني نما دبو بيخ وين سيمان دوبا درجة جيس ستي عملو طولا كبا إنن ربين طولا كبا سبحانه وتعالى أكثر هذين نبي موسى نبي يتيدو ربي القرآن خيط نوهم يدو هو قاس دركانا وقدا وقباقي نبي يوم ما خنف ربي كني سبحانه وتعالى
fakkeenya kana rabbi oggola funuu khaawu fakkeenya dhiira fedhii fi injifatte dardarummaan isii odoo isiin oggolchiisin haalli badiin hawaasa isaa yeroo san keessa jiranii badiin hawaasa sanii haalli hawaasa sun naamusa dhabuunsaa adaba dhabuunsaa ka adabarraa isan baasin zulmiin hawaasni sun miidhaan hawaasa san keessa jirtu cubbuun sun ka isaan hin jirjiirin rakkoo nama jirjiirti bal'een isa nama jirjiirti beek rakkoo yoo nama buute yoo rabbi rahmata naa godhe namni jirjiiramatu rakkoo san baatuu dadhabee fashala bal'oon isa nama buute baxraanee fashalaa beek lachuttu wabalownaahum bilxasanaati wasayyaati beek bal'oo fi rakkoo keessa fatanaa jiran nuti rakkoo malee bal'oo keessa fatanaa jiraan beekne beek guyyaa rabbiin hujii si godhe abbaa qabeenyaa si godhe abbaa hujii si godhe yaada masruufa maaliin nyaadhaa maaliin dhugaa sirraa lafa kaa'e yeroo tana keetillee baxraana dhufaa beek nama rabbi rahmata godhe malee heddu gandi baxirati maciishata haaje gandi jiruusaa keetti baxraanee ani dachirraa balleesse lakkoysan qabu jira rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aala jiruu tana raahaa tana jiruu fedhii fi injifachuudha bu'aa yerootiin sobamuu dhabu diin ufii jirjiiruu dhabu bu'aa yeroo keessa guyyaa keessa arkataniif Abi Bakr Siddiq dur gaafa aangoo khaliifaa nabiin ta'in sallallahu alaihi wasallam ganda oollaa tokko rakkataa oollaa isaa jira ganda rakkataa saniif namoota tajaajilaan dandeenye re'ee isaanii dhaqee ilmaaf jaantuba biyya teenyatti beekee dhiirti re'een elmitu jaanii beek akka zigaalatti ilaalama akka qaanyitti horillee hagas maraamitu horillee zamano kanamni eegale malee beerumaa itti cinqama miskiina wallahi nama rifachiisa duba re'ee faa dhiirti re'een elmitu jaantuba akkana kanaame re'ee ilmaa ture nama rakkaa tokko oollaadhaaf kana nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam fuula rabbii yoggaa deeman Abi Bakri khaliifaa ta'etu jarri gandaa maal jedhan jaan yaa wadur gaareetan Abi Bakri nu elma abbaan Bakri amma huno khaliifaa ta'e eenyumaa ture tana elma wallahi la ahlibannaha wallahi re'eesan elmuuf hin jiraadha je wannin guyyaa keessaa argadhe nan jirjiirtu jeetu maali wannin guyyaa keessaa argadhe aangoonin guyyaa keessaa argadhe waan hin dur godhurraa waan hin jirjiirtu jeetu wallahi la ahlibannaha elmuuf hin jiraadha re'eesan ar'allee jeetu amma sii gala wanni guyyaa keessa argate hin jirjiirin yoo jiruun xiqqoo masruun sirraa jirjiirame bobbaateetuma hojii harkachuu dandeessa hin jiru wanni birooti bar bobbaatee hojii harkachuu danda'uu qofaa bar waan nyaatu turkatuu qofaa bar duniyaan tanumaa bar duniyaa biroon barbaadin baabaahi tanumaa bar haalli kun immoo amnarra damatti sin irraanfachiisin duuba diin sin irraanfachiisin duuba badiin hawaasa dogoggorri hawaasatitti dhuftee badiin naamusni adamni dhabamuun adaba sin dhoorkin duuba gaalli biyya oolee fakkaatan jiin hin jiru makmaa isa nama fashaleeti suni gaalli biyya oolee fakkaata jedhanii makmaa isa warra fashalee biyya ija takkaa yoo dhaqan ija takka qabatanii deeman jee Sheekh Hussein jee bar Sheekh Hussein ummaan dhufe jecha kana jee sirrii jechuu kun Sheekh Hussein maaltu kana isa maal godhaa jecha kana jaa'ume biyya ija takkaa yoo dhaqan ija takka qabadhu deemiya maanaan kana naumatira ite fakkaadhu jechuu hin jiru takkaa duniyaa gubbaa akkana hawaasa jira karabbittiin amanin khawaan itti amane harka fiitiin tolfate waan ufii tolchetti amanu laali duniyaa sana guutuu siikii warra imaama maratu san garteemi imaama tokko matarra kaatu takkaa imaamaa sana isaa matarraa dhabu garte bakka fedhe mucaan hammaas imaamaa sana matumarraa hin qabu wani sun waan ufii isaan tolfatanii wani sun amantii rabbiin buusee miitu hoggaa inni san eegaa deemu naafi ati waan rabbiin sabirraa buuse amaanaa rabbiin nu kenne hogga sharafaa deemne maal jedhamnee hiikamna hiikkaa maaltu nutti hiikama maal jedhamnaawu ربين كنج سبحانه وتعالى فكي جرى حال فخايه دبين ديمتين نبي خنيا محمد جيس عليه الصلاة والسلام ما شاء الله درجة قوتهم دا فكينية نبي كنيا عليه الصلاة والسلام وما إني نبي ما أدن دفن وصل زمن النبيين جايين أما تأفر تمن جايين جرو نبي محمد دبر صلى الله عليه وسلم يولال جرو إسلام أما جرو وجدتشي في سمينة دو بك بدين دا قطري قمارا تبطو هندوغو زنانغو چوبوتا كندلغو وسا دلته ايغا نبي يومي حالا خنا خرقبت دلو تمر حالا خنا قبدو نما نغايا توري نما امانه قبو خحواسني ابدي حواسات توري حواسني ابدي رخايت النبي صلى الله عليه وسلم اسا نبيين تين امات افرتما قد جولو مره خاسي حواس خنا وجي توري تو
ilma hawaasni abdiirra kaatu ture duba abdiirra qaban rakkoo hawaasaa furu waan hawaas dalagu wajji dalagu rakkoo hawaasaa furmaata godhu ka hawaasni abdiirra kaayate mucaan kun akka akaakoosaa Abdul Muxxalib warri isaanii warra aangoo qabu ture akka akaakoosaa faanuu ta'uun oolu jedhanii kajeelaa turan nabiyyi jalaa ta'e malee duba haala kanarratti eegaa guddise rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa carraaqataa guddate jiruu isaa tajaajilaa guddate re'ee warra makkaa eegee maallaqa fudhatu eegale sanbooda darajaa naggadatti oolsike sheer waan jedhan horii khadijaa fuudhee tirfii adda qoodachaa sheer waan jedhan dalagaa ture nabii alayhi salaatu wasalaam zamana oduu nabiyyiin ta'in dura dhibeeta akkas ta'e guyyuu dhagayaa oolte dhibeeta jiruu tana keessa rabbi isa guddise sansarata ajaa'ibaa kana oduma sheer ta'uu horii san tirfii adda qoodatan haadhuma horii saniitu fuudhe nabii sallallahu alayhi wasallam akkana jiruu kanaa keessa guddachaa dhufe re'eeti isaa ture naggadaa sike naggadaa ture isaa haala kana keessa ture nabiyyummaan itti dhufte amata 40 isaa ga'e zamanni inni dabresan takkaa waa warri makkaa dalagee hin beeku jedhan takkaa bakka badii argamee hin beeku jedhan guyyaa tokko saahiba isaa tokkoon re'eetiisan naannawa makkaa mee re'ee tana naa eegi gandi kana dhiichisu jira aruuza wayii jira bakka gandi dhiichisanii dhaqee dhufaa jee ijoollee beek ijoollee bakka kiyyaa keetii kana ijoollee akka teetii sana hammata re'eetti kana ta'e dhaqee nabiyyiimi ijoollee gandaa taree hogaa bakka jarri dhugee dhiichisu aruuza dhiichisu san dhaqe rabbiin hirriiba takkaa duniyaa irratti dhagee irra darbe duuba hirriiba kute aduu hoogituutu na kaase jee hirriiba sanirraa duuba egaa aduu guyyaa sanii bakka sanitti deebine jee duuba maal fedheef rabbi subhaanahu wa ta'aalaa waan booda nabi irratti himannaa ta'u atuu gaafa duraa akkanuma wajji godhaa turre arra guyyaa keessaa nu jalaa gara gallaan akkana haasoyta akkan jenne iyyaaloo jira iyyaalsuuqi jira kawaala akka fuubee karaa booda nabiin itti komatamu tokkollee irraa eege rabbii odoo inni ergamin duuba tika kana keessa guddate خبجاتنا خيسة قدت حواسني مكة قابسا يا خمري قامان دكتادو ربا كنسر إلى رفيس هادو زنان يا سبحان الله واني أما دنيا التيم بدي خون هون دي مكة جرا قافنا بين هدارته قدت سندو تكا بكا هم تود أبتين بيكو نبي محمد أدو إرقى من صلى الله عليه وسلم نبي يسر ربي نبي يقول إساته الأمانون جو وفي رسول الله أسوة حسنة هدنا بريد النبي خيرا لدى إسجل ديما وإنك لعلى خلق عظيم حال بريد رجل تجي رب سبحانه وتعالى فكين نقول جرود دنيا تناف نبي كان محمد عليه الصلاة والسلام
كنا دبر دوبا حواس خيا حواس جلتها نمودة هجت حواس سر جلتها مودة خك يوسف ريبوتي موسى ريفو دوبا أمانتي جلو ما ده مملي نما تكوي هنجر جيرام تدو نافسي كسنجي جيرام نوي خجالة دي مو كابوتو نوي خطتافي رغدو كابوتو ركو ركو تنديسان ركو غم ربي ديسان ففروا إلى الله ربي غم خيا ديسا جادو غم ربي ديسو ركو نبوني والآن نمالي ركو سندلقو دا ركو والآن انتاتو دو هقا قبريتي غم ربي ساتي بي وان سلا لبون سافر سر ربي جيتش ديس ربين إيمانا بكسن إسابو قلبي ساخي سخايا جي نبي كينيا محمد صلى الله عليه وسلم إذا نبري الإسلام دام سجبان أمانة حركة قمنا أمانة نكن نمي ديني حركة خينيا جرا دين حركة نيقويا خيتي دلقو قمنا نكن نمي صلاة شنان حركة نيقويا صلاة نرى خافني أمانة نكن نمتي جرا أمانة تنرتي إيقا چلو برباكي دوبا ترققوني خينيا قال أموني مرتي ساندو حمد عندما صلاة خينيا شنان رتي إيقا چو نفيسا دوبا صلاة أتوبا أمنتي إسلاماتي جن يرو أسلين غينا هما يروم بيخوني شان تاتو خطة واني شاني غلوان رومي يوم مركانا قباتن اتدابيتين تمرا يوم كان مود بين قدت بولونغو تجاني هنگو مخانا خيسر ببرخانو قدو خجيلا مراتا شيخا قرائي سدو في درسانا كشيخا كرا كرتوني بيتامي كلا قبتو قد نابن دو في برا تايل علي شيخ يا شيخ مالي كلا وفتين كتو مدخنا وهم لما تيمي هاد دقلني جيجيدو مالي تيم بابا خي جنان أبو يو قتلتن جنة يو جلتن عذاب جيتو مجرى الدقل شيخ جيدو بين هم منو ماجي يو حال جراتك كسي يوم كا يو قتلتن جنة يو جلتن عذاب السلام عليكم